Arukutongoza hokora rw'utoru honemba mwine mpaka uri mwishengero wa Mbarasite South ayekera ko rw'utoru bintu ruteganiza abaturaba Regebere challenge kumarubire winyine bajya bakareba gagreda umuseri zabo so tubere challenge baye bine yo kubanza kere yo rutindo tukarukora hati tubetsigizo rukundo so ni nyangwa batakeri zoba ikintu cy'amani kandi ni abasi abembezi bari mu meya jo mu mugabe hamwe na press kamurongo yo muhazi wa speaker wa Mbarasite bashabera abaturaba okoragana jina ba engineer abarabende bakora rw'utoro abantu bo mwanyogu n'abantu babahinji munonge ntoche kwako kuchira munonga emezabiku mweno mahando uko kwakorwa za kurete ntunguka yamani munongo muchweka abo kuba abantu batine burabo mahanda kubire munongo tonda kusima memba witu wa parliament honorable mwine mpaka abo ko yayo nko muntu kamemba wa parliament akakwato munshahoze akareba ngo yatukora umuhando ejine ntunguka toshenyereza abantu boje imyanya mugire mwakora ebikisha kugasura umuhando mukatunguka mukarabye mu bitoce mukahinga abacara mukabona ibihimba mukarabye mu muhanda mukabona sente umuhanda decoration iko nuko kurabye mu byamaguzi nabwanyuma tukagenda mishwa katwasima munonga honareba mwine mpaka abaturaho nabasimiro mwishengero bababo kubasheshera nyoboro rw'uto nashimererwa munonga mwine mpaka ufite koro rw'uto nyandi mushubuzi wo mwani mbire ninda bomwe byina birukunterera kimwe kibere kizihendeka mwene ubuzimerizo anashemererwa kimwe gisuzo ninza kushubura je kiyanje ne kwangara n'imyaka 5 mishu ningura bama kutunga amako museru zanje kuronda makaruru ningo bunda hari yo mukoro ninga buri function yo neri kuberho mubire gurubi kandi takaraba mukureda mwene izo nashemererwa kureba ngo MP witonare bamwine mpaka yaturetera grade in fact abantu bareba grade izo bakagire bagane barabo misho Hawa TV West Susan Chelsea.